Stesen Kimanis, tapi bukan isi minyak sebab saya punya stesen di Mangseres ya. So kita boleh tengok sepanjang perjalanan saya pergi Pulau Panyu, patah balik pergi daripada hari 6 saya isi Pur, hari 6 pergi Pulau Panyu, lepas tu timbak balik pergi Beaufort, terus pergi Memakut pergi Inanam Kelombong, okay? Dan stay lagi. Nah, tengok berapa dia ada perubahan. Ini dia road rendah spaplak baru jatuh satu bah. Kalau dulu tiada lah minyak begini tempat. Lepas tu kesihatan dia mau jaga, guna minyak motor oil Protect. Protect, lepas tu kamu kasih cuci lah sebelum guna motor oil Protect. Antara kamu pakai 1030 ataupun 1030 tu 7.000 km, 1040 10.000 km, 530 10.000 km. Okay? Kalau kamu mau jaga kesihatan tu enjin lah, tapi mesti mau buat spaplak road rendah lah. Ini dia. Nah, sekarang di Kimanis Petron belum saya isi apa-apa lagi. Jimat atau tidak, kamu sendiri nilai lah. Okay? Oke, tempenai.